bona di-stupid German. Afa batho ba re nthola diboko. E mona ntho ke grenade ya se-avocado. Malome ke di-clown. Ai, mo ke mo mabena. O di o phone ke le katene tša ba ithobaletše. Ntho e ka se dira le nna. Ebe ke tlo ba raka spinning back. Excuse me, obuti wa veste e tshweu e chipileng. Should we pause the movie so that you can finish your stupid podcast? Didimala. Se wa di-eyebrows tša go thediwa ka fošolo. O nreketše ticket. No, mara le ka se Focus mo di-eyebrows tše tšago tše ka re di le ka go tšhabela sefatlego. Wena umo, mara di-eyebrows tšago di ka kua tabega. Shebathong. Sis, Motlogolo, can you believe this? Metlolo e rata batho. Motlogolo, I hope you ragile pakete because there's no way that you are sleeping. Hey, tsoga wena man, you bloody fool. Le lapela la go thuntšha le kae? Tlogela go popodiwa mo. Ke go bone gore o robetše. O nyakile go flooda the entire southern hemisphere ka ditete tše tšago. Ebe ke sa robala malome. I was just performing involuntary ocular suspension and passive auditory processing once. Enge? E menagana ntho eo. It means you should have paid more attention in grade 6. Bona ga le bia no šile ke syllabus. Do you have any idea what I had to do or ke reke di-ticket check? Ile ka tshwanela ke go rekisha both of my livers. And wena o dira o rakgama ka ditete. Ha o na appreciative wena. Hey, a o borile moreki shem. Yeah man, you have only one liver malome. That's not the point. Na baby ke rata action. Go dirile. Ga no act ka ke unplugile life support ka warding ya bana gore ke charge phone. Ya ne. Go re ke dio tša phoofolo ya maboya. Ka epesha dikobo, ka itsentša cinema. Yona idea e beta top. Lesson learned. Mara it's not that deep malome. No man. When the last 6 months wo ka re o le MPC nyana so. Akere wako. Now you are just inventing things to complain about. What about lenyalo la motswalago? O spendile the entire reception o le ka bathroom. Wa ba lebala le go flasha and had the entire venue smelling like number 3. Man, whoa. Number 3 ke fe bjalo? Wena botša nna. Ai o dramatic malome. Na ke tlo criticize ke motho wa dinko tša go expire ka apartheid. What about nakwele re ile Brian ya Mamodiba? Wa bia vorso godimo ga Brian stand. Ya tswa Brian standing ile build up. Ile re sele go ja sa gaso sa bona sa because mona. No go. I won't tell you mona. Really? Motlogolo, don't make me crash out. You go make me crash out. That's it. Baoloile. When the first thing in the morning, Robana Kukuna Piad. I get to negotiate a lemma demoni today. Ardu agai malome. Fumani bo. Siavo. Moshimanyano ga loiwa. Akere wa kwa malome. Ke go boditše gore you are jumping into conclusions. Let her cook Motlogolo. Ralende. Ga loiwa ne. O ne bothatanyana ba monagano. Ntwa go swana le depression. Depression? Fumani bo. Ai, na a re vome mo. Ya. Hey, ora depression ya America. Malome, is this your chef? E be ke sa tsebe go tlo bja ka maoto Motlogolo. Ene wa bona maoto a la swere ke Aletas food. The slides tša modimo. Ngo humole wena. Nuku depression e kgona go swara mang le mang. Nkompotše mo. Nkile wa le ka counseling wana ka. Counseling? Sesiwe, re tlile mo go tlo evicta le demoni le le beng ka mo gare ga Motlogolo. No to go lefa safe space. Jaaka re take o fonele nomoro e. Ba tlo go fa thuso le gore wa e hloka. Receptionist ya ka e tla thusa ka invoice ge letswa. What? Oh, ke a go bona wena. O scamatist ga botse. O lokutsimela wena. Gobane ga nko botse ba taba tjago. E bo tlo tseba gore counseling ke a basadi. E bo tlo tseba gore monna ke nku lela teng. Tlhokomela molomo wa gago Dons. Tlhapi e re tanya ka molomo e se go ka mosela. But just because your face is not easy on the eye, I mean go ntshosha. Na go tšhabi na piade. O reng? O nkwele ke re you are chopped. Skantela Dons. Ke tla go gobatsa. O tla ngobatsa ka eng na piade? Words of affirmation. A mona ga wa itekanela fo seng ka go dira go sona mosha. E be mo. A mona ga wa itekanela. E be mo.
Hey Mashaba, Eh? emfethu, ubhizi yobhafara lapho. Uzohlala or kanjani? Oh, le ka no dlala. Vandag, e rekile spereleng what's left of your manhood. Ukhra ntwana. Phela wena kulamalanga ntwana unokuhlala ngathi unamaroyi nyana. Khambani ngawo kanti? Ma, nna, nna ke grand. Marwai shale kwa alwa le moya. 1 2 1 o ska bolela godimo o tlo go kwa Difakanyana tšela gape ke deko. Belt on a hot plate of pap and steroids. I can take him nna. Nka di o butšetša moya nyana mo maotong. He will be on a disability grant by tomorrow. 1 Hey, 2 1 2 1 2 ga botse di ntshang ka yena motakoki Awazi? Ha mfana zile zamshiya wangena boma institution. Since abuyile, athi uloyiwe kahle kahle. Siyakhukha insimbi waya. Nuku. Enhle kenzakalani ngawo? It's like inqondo yakhe ithe short left wena wasala la. ish. Tell us boy. We listen, We don't judge. judge. Wa tseba re keng? A ke tsebe mfethu. All I know is life is not life here. These days I've been feeling ofunyana. A ke tsebe gore ke tla re dintsha. Entle ke. I think ke na le depression, yes. he bana sina se se bathalo tša makgowa bena Yabona into elandelayo uzobe sekasitshela ukuthi sekanqanywa boma jumpy bunging nalezi zinto zokuwa emoyeni yini boma skydivers. o a thoma go bja di-aircon mo negative 2000 degrees celsius Jetse ke a dlala bana. Bana. Nna depression nna ke monna nna ngindoda madodeni. It's just a phase boy. Wonke umuntu unokudumala sometimes. Phela wena umakasana ngithi again. Phela mana mina mana hey asiziyenzi lezi zinto lana phela abantwana man hey relax. nna ke a tseba o nyaka mogolo o omile Who need a birth? Chanas, I will write, man. I'm not depressed. I just needed spinza. Theni baba phela sifuze chemist baba bave into zabo baba yangithola. Dala siqhuzini. Dala nuko. Hey wena vuka igate lama kuyona iAirBnB yakho phuma la sidididi Hey, quit that yipping. I wonder ke tshwere ke tlhogo. No one wants to wake up to a Zulu rock mo raseditše ka tsebe. ubiza bani Zulu lock Mawe. Motlogolo, o bole kae mabane bošego? A ka go botša go clean ntlo. Sis man, bona re room e bjang. O ka re ke tsene ka gare ga di-headquarters tša Alostro. Sorry malome, ebe ke se le. Homola, o busy wa TikTok mo o dibjana di formile Burj Khalifa ka kwa kitchen. Le la bashimanyana ba matšetša. You are lazy and softer than Mareo. Emelela mo o clean ga le bjana. Wa tseba malome babi e ntutše mogolo. E re ke blomenyana. Ha ke se felo man. Ge ke tloga mo, ke nyoko kwa monkgo a sesepe o mpata at the back of my nostrils from kwa gate. Ish. Hello, mtshana. Socialami unjani boy? E mona ke betha ke babale ze nngwe. Uyakela ngithi ukuthi sihlamahlama sikhishwa ngani? Mobhuzi baba. Cha bantwana seshisa nyama, khona inyama ewaswayo, ushinamba, utshwala bulingene for ukuthi udelete wonke ama emotions. Zwakala man boy. Nuku, usasekhona? Wa tseba re keng? Ke nyoko humana the drinks tšeo di fotše line mo. Ex optipat. Danki ntwana yami. wena futhi Thompo. Vandaga ke nana kwa ralo ka theomeng ke re le wena mfethu. wemfana you can't keep doing this to yourself There you are.
wa tseba re ke phetotse neighborhood e ka mogara yona ke nyakana le wena, you bloody nonsense. Relax, Madala. The boy is going through something. Mhlawumbe mangwa ye kuconcota ama-order, you would notice. Wona Thompo ke a bona re di-steroids tse di thomile go tsena ka mabioko. He's going through what? He's about to go through the face jam. Ge a ka se emelele mo a ya go cleana ntlo ela. Ngicabanga ukuthi une-depression. Enge a ke re wa kobele ka di-depression gape. Motho o ba le depression bjang fridge e tletse dijo le Wi-Fi e le strong. I-depression ayisebenzi kanjalo. I've been in a similar position. Hayibo, uphambene if ucabanga ukuthi bangiloyile ukufana nawe. Abangithakathanga. Bheka. Yazi kunzima ukwamukela ukuthi une-depression. Kodwa ngithembe kunzima mangakwazi ukwamukela. Nami ngaqala kanjalo, ngizizwa ngilahla ithemba. Ngilala kakhulu, nginganisenendaba nezinto engizithandayo. Ngavele ngadideka, ngahlangahlangana, ngangena ukugologo, kwabheda ukuthi ngangena e-mental health care facility. Hey, wa tseba go bolela nnete motlogolo. Le nna mo bophelong ba ka, there's been many times maybe gore be ke feel the way feeling ka gona motlogolo. Mara nna re godisitswe ba re monna ke nku llela teng. Umpheto loyo, monna ke motho, naye uyakudinga ukwesekwa. Nami ukwesekwa kwangisiza kakhulu. Ekugcineni ngathola izindlela eziphilayo zokubhekana nezinkinga, njengokuzivoqavoqa. Nuku, kufanele ukhulume nomuntu mayelana nempilo yakho yengqondo. Wa tseba re keng? Alright. Ke nagana it's time ke dira something about my situation. Malome, o na le airtime mo. Wa tseba Thompo wa makaja. Ga no go na le motho ka mo. Na gape nako e ka moka ke re do ba dinama godimo ga marapo. Hayi man, yini manje le? Is that? I can explain. Let me explain. I can explain. I can. Oh, yo! Hey, come on,